ook in die huis van die Here. Kom en ook vir u wat inskakel, nou of later, op die sosiale platforms. My prayer is that the Lord will bless you and truly touch your life and your heart as we come to open our hearts today for Him to speak life into our lives. If you have brought your Bibles with, I want to invite you to open it in the book of Matthew chapter 21, and we'll be reading together from verse 1 to 11. Matthew chapter 21, and we'll be reading from verse 1 to 11. Mattheus die 21ste hoofstuk, en ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 11. Mattheus 21, ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 11. Toe hulle naby Jerusalem gekom en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind, wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig, en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vol van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen, soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vol gebring, en hulle klere daarop gelê, en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. Toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. Tot sover, kom ons maak ons oor toe. Here, ons dank U vir U woord. We thank you, Lord, that we can read it. We thank you, Lord, that we can receive it. We thank you, Lord, that we can understand it. Here, dank U dat ons op 'n plek kan wees waar ons aan die voete kan kom sit vandag en sê, Here, hier is U woord. Leer ons hier aangaande en Here, vestig dit in ons harte as 'n lewende hoop. Here, sodat ons U kan vereer en U kan verheerlik. Sal U die spreker in elke hart, in elke oor en in elke lewe wees. And will you truly touch us today as You are only able to do, O Lord, and that You will truly come and bless this word in our lives. I pray this and I honor You for it in Jesus' lovely and wonderful name. Amen. Our text for meditation is found in the book of Jeremiah, the first chapter, the 11th verse. Jeremiah 1 verse 11, the text for meditation. Die tekst van oordenking, opgeteken deur Jeremia 1 vers 11, wat sê, Vader, in die woord van die Here tot my gekom gesê, wat sien jy, Jeremia? En ek antwoord, ek sien 'n amandelboom. Wat sien jy, Jeremia? En ek antwoord, ek sien 'n amandelboom. Moreover, the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what do you see? And I said, I see a
dit was in die tyd waarin tegnologie nog nie ver gevorderd was nie. Op hierdie spesifieke dag het die boer en sy seun etlike myle ver moes hulle reis om na die naaste dorp te gaan, sodat hulle die nodige benodigdhede kon gaan koop vir die plaas. Die plaas was droog. En na die boer en sy seun se vertrek na die dorp, het 'n brand op hierdie plaas uitgebreek. Die boervrou het alles in haar vermoë gedoen om die plaas te probeer red, maar sy kon nie. Alles het afgebrand. Omdat daar nie fone was nie, kon sy nie iemand bel om te kom help nie. En die plase was ver van mekaar af gewees. Met die boer en sy seun se terugkeer na die plaas, het hulle gevind net die as van die afgebrande plaas. Die seun herroep en onthou nog hoe dat hy daar eenkant op 'n klip 'n blikkie gesien staan het met 'n klompie veldblommetjies in wat sy ma gaan pluk het en daar neergesit het. Hierdie blikkie was vir hulle 'n teken van hoop dat nuwe lewe sou kom na 'n verwoestende brand. When faced with adversity, people need hope, so that they may find meaning and purpose in their lives. In your life, may I ask you today, do you still have hope? In your life, do you still have hope? Hope that serves as a sign that things will change and turn for the better. During times of uncertainty, pain, adversity, and loss. What sign do you have that you hold on to? What sign do you have that you put before you in the times of uncertainty, pain, adversity, and loss, to ensure that you will still carry on? In Matthew chapter 21, Jesus entered Jerusalem on the back of a donkey. This was the start of a journey. A journey nobody wants to endure. This was the start of a journey one nobody wants to endure. You see, from our perspective, it wasn't a promising journey, but one that led to abuse and death. This journey many thought ended at the tomb, which Joseph had hewn or cut out in the rock. But they missed the various signs of hope throughout the journey. Ons kyk terug en ons kan verskeie tekens van hoop vind, maar doen dit omdat ons die uiteinde van die verhaal of die uiteinde van die gebeure leer ken en besef het. Ons het geleer dat alles besonder goed uitgewerk het. Maar 'n teken van hoop is nie 'n teken waarvan ons agterna moet kennis
emotion, but an active expectation of a better future based on faith. These signs that we set before us, which we find emphasize that hope is not just a passive emotion, but an active expectation of a better future based on faith. So let's look at what God's Word shows us today. Jesus entered Jerusalem on the back of a donkey. When someone arrives on the back of a horse, he comes with a message that I come to conquer. But Jesus showed another side. Yes, he did come to conquer, but no one saw it in the moment. He did not come with great fanfare, but he entered with meekness and humility. We think that this is displayed by the fact that Jesus rode on a donkey, but that's not true. For you see, a donkey is not a sign of meekness and humility. A donkey is a sign of royalty. Verskeie mense in die geskiedenis het op donkies gery. Ek gaan net raak aan een voorbeeld. Dink aan Absalom, toe hy die koningskap van sy vader Dawid wou wegvat en homself dit wou toe-eien, was die eerste ding wat hy gedoen het om op sy koninklike donkie te ry deur die strate van die stad. Wanneer daar gesê word dat Jesus met sagmoedigheid en nederigheid kom, is die idee dat hy kom sonder enige militaire toerusting. Dis om te bevestig, hy kom nie met 'n fisiese weermag nie. Hy kom met sagmoedigheid. Maar wat beteken sagmoedigheid? Wat is dit om sagmoedig te wees? So many times we associate meekness with weakness. And that's not true. Sagmoedigheid is krag onder beheer. Meekness is power, control. Power that's being controlled. Jesus did not come for a display of power, but to show what can be achieved through meekness. When you are meek, you are not a soft target or powerless. You utilize your strength for the right purpose. Jesus' purpose was not to overthrow a physical government, but to regain the authority of heaven, which man gave away. First Adam and Eve, then all other people that followed, until Jesus came. And after he rose, he said, unto me was given all authority in heaven and on the earth. And he also said in Luke 10 verse 17, that I give to you all authority over the enemies, over Satan, and nothing shall ever harm you. And since that time, when man received back the authority of heaven,
we have given it away again. Daily, we give it away. Because instead of reigning, we choose sin. And so Jesus did not come to be victorious over Pilate, over the Pharisees, or over the Roman Empire, but he came to be victorious over the spiritual principalities that lied to mankind and kept them back. Jesus came not to overthrow a physical entity or person or group of people, but to overthrow spiritual principalities that lied to mankind and kept them back. Jesus ry Jerusalem binne op die rug van 'n donkie, sodat die profesie vervul sou word wat gesê het: kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vol van 'n bakkie. Maar dit dien ook as 'n simbool van 'n vreedsame, nederige koningskap wat heers oor alle magte en krag. Die feit dat Jesus met sagmoedigheid op die rug van 'n esel, van 'n donkie in Jerusalem ingery kom, dien as 'n simbool van 'n vreedsame en nederige koningskap wat heers oor alle magte en kragte. Ek sê weer, dit simboliseer nie 'n swak of verslaane koninkryk nie, maar een wat weet watter veldslae om te veg, sodat die oorwinning ewig en permanent kan wees. Kan ons God eer en loof en verdeling daarvoor. He beat his fights. He did not enter into every fight. We look at Jeremiah, and we see that he lived in a time when Israel followed other gods and did not obey the voice of the Lord. They did not follow and serve the Lord as they were supposed and called to do. At this time, Jeremiah was young. He was inexperienced, but the Lord showed him a branch of an almond tree. The Lord asked him, after he called him, he said to him, Jeremiah, what do you see? He said, Lord, I see the branch of an almond tree. A branch of an almond tree might not seem like much for you and for me, but to Jeremiah, it was a symbol of hope. In vers 12 van Jeremia 1 sê die Here vir Jeremia, nadat Jeremia vir hom gesê, Here, ek sien 'n amandelboom. Sê die Here vir hom, jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Hy moes iets hê om aan vas te hou in 'n tyd toe Israel hardnekkig en afvallig was. Waarom nou die vas vandag? Do you
have a symbol of hope? Is there something you can hold on to? For the women of the issue that had the issue of blood, it was the hem of his garment, a symbol of hope. What are you holding on to? Het jy vanmôre nog hoop, my broer, my suster, my vriendin? Is daar iets waaraan jy kan vashou in geloof, sodat die Here ook kan sê, ek is wakker oor my woord om dit te volbring? Jeremia, ek gaan nie sê en dit nie doen nie, want wat ek gesê het, sal ek doen en sal ek uitvoer. My woord sal nie leeg tot my terugkeer nie, sê die Here aan Jesaja. Hy sê maar dit wat dit stuur, sal dit verrig. Hierdie amandelboom symboliseer hoop. Die amandelboom symboliseer vernieuwing. Die amandelboom symboliseer goddelike belofte. Die amandelboom symboliseer veerkragtigheid. En dit maak van die amandelboom 'n kragtige embleem oor verskeie kulture en geestelike tradisies heen. Wat sien jy, Jeremia? Here, ek sien 'n pak van die amandelboom. Dit dra geestelike betekenis van hoop en vernuwing. Wat jy sien, die amandelboom is dikwels een van die eerste om in die lente te blom. Wat nuwe begin en die belofte van heldere dae wat voorlê simboliseer. Die amandelboom se vroeë blomtyd dien as 'n herinnering aan die sirkulêre aard van die lewe en die potensiaal vir groei na swaarkry. Furthermore, the almond tree is a sign of divine vigilance. In Hebrew tradition, the almond tree is associated with divine watchfulness. The Hebrew word for almond means the watcher, reflecting the tree's early awakening and its role as a symbol of God's constant presence and swift fulfillment of promises. The almond tree represents resilience. The tree has the ability to bloom even in harsh conditions. It represents strength and perseverance. It teaches the importance of remaining hopeful and vigilant even during difficult and trying times. So Jeremia het baie gehad om aan vas te hou. Jesus se disippels het baie gehad om aan vas te hou in tye van swaar kry, stryd en in tye van swaar kry en stryd is daar hoop. Ek wil jou vra vanmôre, waaraan hou jy vas? Wat is jou teken van hoop?
is dit 'n teken wat ewigdurende hoop bring en lewe vir altyd. Of is ons tekens en ons simbole swak om nie waarlik hoop te gee wanneer die lewe druk? Het jy hoop vanmôre? Ons betree 'n tydsfase in die jaar waarin ons grootste teken van hoop vir ons moet uitstaan. 'n Teken wat ons moet bybly altyd in ons lewens. Nie net in hierdie tydsfase, maar elke dag van ons lewens. But still, the children of God acts not in weakness, but in weakness, for they lose hope. No symbol, Lord, no faith, no promise to which we cling. We lose our grip. We lose our hope, we lose our faith, and we become defeated. Paulus sê, al is ons beneergedruk, is ons nie plaats. Ons is nie oorwin nie, ons staan nog vas. Staan die vanmôre nog vas. Het die vanmôre nog hoop. En beweeg die vanmôre nog in die oorwinnende krag van die Here, of het die lewe alles laat gevoel. Soos daar die storie aan die begin, die plaas wat uitgewis is, deur 'n verwoestende brand, is dit vir ons die einde, of kan ons soos 'n ma opstaan, 'n blikkie uit asook optel, blomme insit, en 'n teken oprig van nuwe lewe, hoop of weer te kan aangaan. Of is daar niks vir ons om aan vas te hou? Waaraan hou u vas? What do you all do? Do you still have a symbol, a sign of it? Kom ons ons. Here, ons dankie vir my, dat u ons nie wees agtergelaat. Ons dankie vir môre, Lord, that you have not left us without hope and victory. We thank you, Lord, that you came to show us that you picked your fights and you only entered into the ones that was necessary. And you overcame them where it mattered, and you took back all authority in heaven and on earth. For it belongs to you. It was and it always will be yours and yours alone, which you share with us. Here, wat u aan ons nie vertrou, om te gebruik, om te lewe en te wees. My gebed is dat u die naprediking van hierdie woorde sal lees. Here, dat u vir ons sal help om op 'n plek te kom waar ons sal opkyk na u toe, Here, en hoop sal sien. Help ons in ons stryd. Lord, in times of adversity, in times of pain, in times of loss, in times of struggle, in whatever difficulty we are faced with, that we shall find the symbols of hope, for you never allow us to go through anything if you do not in that moment provide us with hope, so that you will bring us through. And therefore you showed Jeremiah the branch of an almond tree, wat u het gesê, ek is wakker oor my woord om dit te
daardeur sal verheerlik, Vader. Ek vra weer, wees die naprediking van hierdie woord, en Here help ons om weer te leer, en in elke situasie, die teken van hoop te vind, en weer te beweeg, oorwinnaars in Christus Jesus, ons sê, ons bid dit in Jesus se naam, en ons